Žijeme vo svete, kde sa za normálne považuje prepracovanie, potlačanie emócií, ticho na miesto pravdy. Naučili sme sa, že byť silný znamená necítiť. Že úspech si žiada obetu, aj vlastného zdravia. Ale čo ak sú tieto normy choré? Čo ak existuje iná cesta? Cesta, kde sila znamená byť pravdivý, kde blízkosť lieči a súcit nás vedie. Spolu s doktorom Gáborom Matem vás pozývam objaviť nový príbeh. Príbeh zdravšej spoločnosti, príbeh, kde sa nemusíme prispôsobovať chorému svetu. Príbeh, kde spolu prepisujeme to, čo znamená byť človekom. Thank you. Okay, good morning, and thank you for coming out in this beautiful weather to hear me. And thank you to Michal and the organizers. It's my first time in Slovakia. I think the essence of what I'm speaking to you about is human freedom. I think freedom is the central question in all of our lives. Is it even possible to be totally free? Now, what I'll have to be telling you today, and that question of freedom is not an abstract, theoretical question. It is actually a question of health and sanity and balance and happiness. And we tend to think of illness as kind of a misfortune, as an accident, as a bad luck. But I learned that it's not like that, that there are actually reasons why people get sick, and those reasons have to do with their lives. And actually, it has to do with lack of freedom in their lives. Spoločne môžeme prekonať toxické normy a vykročiť vpred k zdravšiemu svetu.